paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, nakitam ni Badong ka? Jak nakit-kita. Apay, mapukpukaw manan. Ay, jak nasiputan apim manaw itay bigat. Kaanay mo malamang, saan pa'y anaghaw away? Kat amumlatan ati na panan na. Ay, napanman nga tan nakiinom ka dagiti gagayim na di talaaw. Sigurado day ta, Maray. Sapay jak kayat ti agpalaaw. Apay aya, ada ka di kabutang mo di talaod? Ay namaray, dagiti nakautangak, Ah. makita dak, singirendak manen Ada pa'y utang mo di talaod? Wen nga raw, sapay nag-uungat da nga agsingir. Ay, jakla ko man imot utang dita. Ay, mas naong-ungat nga agsingir dagiti tagadaya, Maray. No saan ka makabayad adagos, mapanday di balayaw kat ipungot-pungot da ka. Aya, nakadamagam? Kano nagado ti tagadaya nga imay nagreklamo iti barangay hall. May saak pa'y anapan nangan anawa kadakwada. Ay, sus, imbag lakit di nga ruden Taijay laeng laaw tinagutangan. Nanatuyang, san ka diya birbirukam ni tata ba daw? Wan, amaw no sa dino ti ayan na. Naggapunga kami ni Jay Laod. Nakita ki Jay ni tata ba daw? Napanmanan ijay laawd. Pinagawid mo kuman Kasano nga pagawidak? Nakaturog mo't ijay igid ti dalan. Nabartag. Ingkan pagawidan. Jak kaya ti mapan di talaawd. Bayamaw, agawid tulata inton mausawan. Madanagan ni Marituyang takanayon na pumampanaw ni Kabadong ang mapan makiininom di talaod. Ay, sakit iti ulo. Saan namot akayat ang mapansukunan dita? Takabutang na dagitag singir kan kuana. Ay, kat no nakaung-ungat dagiti agpapautang di talaod. Iso nga ruti ibagbaga ni Marituyang. Iso asyak, Maray, ijay daya tinagutangak. Imbag ijay, tanasisingpet da apagutangan. Nagkunaan na singpat da. Kano adamanen nagreklamo iti barangay hall at tagadaya. Kat pinungot-pungot na ginagutang kenkwana. Ay, agpungot gayam dagiti tagadaya. Katwan, iso asigurado am abayadam tinakautangam ijay no adaman. Tanaunget da. Ay, sos, sapay planok asaan nga agbayad ita abulan. Tawan pa'y kwarta. Ay kat, urayam nga roden, adyaw may mangipungot-pungot. Kan ka? Jak pa'y kaya tagawit ko araw. Di nakpilitan. Pagawawi dun na kanina natuyang. At dapat pakinumak dito yung laod. Di balay, may sa akong parek. Saan ka kanuan nagawawi di kalman? Ano ko ba? At dapat nagturugat. Di tayo igit ti kalsada. Ay, naglawa dito igit kalsada pagturugat. Imbili ni nanatuyang ano makita ka kat pagawidan ka. Ay, jak kaya tagawit. Takay kaya't ko dito yung laod. Makamo ka. Basta tinungpal ko tibili ni nanatuyang pagawidan ka. Awan paymet ni Badong ko maray. Di nansamot kayaten ti agaway. Di mo pa'y kaya tawan sakit ti ulaw. Nga makiin-inom latan ti aramiden na ijay laawd. Bayam lang ijay agawid tulak ta, inton kay kaya na. Mapan ko kumangarod surutan. Nga mabuteng ka masinger. Wan maray, awan pa'y pagbayad ko. Ay, narigri ka ti sitwasyon ni Maribanang. Taapay maray? Gapo, tadita daya tinakautangan na. Ay sos, delikado dita. Kano ko nam apumungot da. Ag problema mo't awan ka no pagbayad na. Ay, agpada kamin iti parikaw kin ni Maribanang. Kunak man no kayat mo akaduan na kamapan mang pasyar kadagiti ka barangayan tayo ijay daya. Ay, adayamot imbagbagak akadwaan ka. Na, kat no isumot ti imbagam idikalban. Ay, awan imbagak akasta. Oh,
Mangayab kalangan iti kaduam amapan ijay. Saan asyak? Ay, di man nga rod kwarog ti ayabak. Wen, nasaya at noada ni Kwarog akaduam. Takasapulam tinaturad akadua. Ay, un nga rod. Ay, nauungot kanukat dagiti tagadaya. Isu nga rod, adyak kayat timapan ijay. Ay, mala. Nilangan kwarog ti kadua. Tatlo parehas kami anaturan. Maray, no awan pagbayad ta kadagiti utang ta. Dito'y talaangan tersina ni Mari Juana nga gistambay. Ay katwen, maray. Imbag dito'y tawan mang singir kadata. Katwen. Ang pampanunutag ni Badungkaw. Saan mo tin nga agaw-away? Nay, apay ngay. Ay, kay kayat na anti makin-inom kadagiti gagayom na ijay laawd. Ay, ijay pa'y mat nakautangam abanda, ti kayat na apakiinuman. Diyak man ambo kinibataw. Maya ti, istoryaan nyo dita. Kitahan nyo man dito sumunga dalakay na Na, Marituyang, ninsamot badung mo dayta. Iso aya, Agdiwar-diwar magmag na. nagawid mo langan ti salbag. Ay, ingkakot sabtunon, maray. Payungam kit day, tanay, nagpudot ti panawan. Wan maray, inaksabtan. Nasaya at magta nakalagip ka nagaway ba daw? Anay ko. Ay, turupak. Ouch. Apay, naanano ka? Basol mo, daytay. Apay apabasulan na. Apay kumaan nagbalin abasol ka. Dinanog-danog-dak, ijay laod. Salbag ka. Apay adinanog-danog da ka. At nakanugayam utang mo, ijay. Ay uwan. Adagpay suutang ka. Apay ngay asikatin ang ipapasan da. Pinagtutulungan da ka dinanog-danog na kita asawa na kita nakautangam. Ay sos. Mala umay ka nga rudan. Ay, na. Taagasak day tadunor di tarupam. Nakitam ni kumparem abadong, intay. Ay, saan ko pa'y mo't anakit kita dayta akong pare? Apay, di mo pa'y nadamag. Dinanog-danog da ijay laod. Ay, apay nga dinanog-danog da. Anda ka nung amin nakautangan ni Marit Uyang, adi na binaybayadan. Ay, kaasimot ni pare Badong. Isukid din, tinagipapasan da. Ay, isukid ti bagbagak, akanayon adakas ti agutang. Nangruna no saan mo't abayadan. Adda ayamot imbagbagam akasta. Kanto ka na yun kung ibaga. Ibagbagakan ka. Iso ka na yun nga ipalagip ka. Awan mo't malagip ka. Agunti di ka laag mo't awan malagip mo. Na, Iso nga di ka man utang nga utang. Anya ti aramidon tayo jay daya, Angkyle. Ay, inta mo bisitaan dagiti kabaranggayan tayo Agpasada ako mapay. Ay, itantan mo pa'y laang. Kasapulan dito yung aramidin ta. Sige man langayn. Anya nga ititugot kong armas. Armas! Apay nga agitugot ka nga iti armas. Katno da madamdamag ko na uungit da kano ijay. Aha, naungat da ano, da basol mo. Ay, amo kaon. Agitugot ak iti palto-paltog kaw. Ay, isanan. Agitugot ka iti armas, palto-paltog pa'y. Asino nga iti mabutang iti dayta? Kuton ati mabutang. Apay, kapitan, sa dino ti papananiyaw. Ay, ijay daya. Bisitaan mi man dagiti tao ijay. Ay, katagan-anad kayo ka ni Kwarog, Na, apay nga, akas ti ibagbagam. Apay, di mo ammo nga do ti agrik-reklamo iji barangay hall at agadaya. Ay, amok Dagiti nakautang dagijay, asaan da nagbaybayad iti utang da. Ay, Sumot. sana ko na sumurot, Angkyle. Ha? Si kalangan ti mapan. Na umay kakidin. Awan ti takrot at siptanod ko. Awan mo't utang ta. Apay nga, mabutang ka. Sa bagay, mala, mapantangaruday. Badong, linukatakon tiri daw. Mabalin mon ti rumwar amapan makiinom ijay lao. Kita masaan pa yan na imbagan da ito rupak. Ibaw na kigay. Ay.
Kunak no saan ka pa'y anak anak iinom. Ay, Uston. Di ako nagsublo dito laod. Aging gasaan ka pa, makabayad ito utang ma. Awan nga ron pagbayad ka, mayat kumaano ikanak. Pangala ako mangay. Ay kat mapan ka nga nagtrabaho Why, mapanak to ang trabaho. Inton may imbagan to, rupa kalimteg. Tada itag cooking ka, pagbayad mo. Kasta ba daw? Nasaya at man no kabutangan ni Pari Badong timapan makiinom ijay laod. Won maray, kabuteng nan. Laklak ka ayang amin timadanog danaw. Wen ay napanmat dain tengkan kwarog ijay daya. Saan ka di nga dautang mo ijay maray? Wen, adda. Ngamjak imbagbagakan ni inteng. Di na amaw. Ay, nasken asan na amaamuan, maray. Kasanungay no iso ti singirenda. Kas itinapasamak kan ni Badong mo? Katwan. Ay, saan mo't siguro? Ay, dumanog mo't adakwarog kan ni inteng no adamang danog kadakwada. Aw, nakasangpatan dito'y dayang, Kyle. Ay nakaulimag mo daytoy alugaran. Nagdaamin dagiti tattao dito nagtibabalay da. Dagiti matdaduma. Adada di bangkag da. Uy, mayat agyan dito yung Kyle. Nakataltal na. Ay uri ka. Ay ada mo 5 babae nga umas asidag kada ta. Ay, why? Nakadaster damat amain. Ay siguro ada umay da ibaga. Bakit damat ang Kyle? Itamaw. Puro dapay bungal. Don't laugh at me. Ay, di mo gayam katawan ita. Ay, Kapitan! Sus. Kapitan! Oh! Nasaya at matapi masyar kayo kani kwaraw. Ay, umay da kay bisitaan kabsat. Adda anak yung abalasang. Mayat sa timay kamang dito ya. Naulimak dito yung lugayaw. Makaungat kami! Makaungungat ka ba? Bakit kayo makaungat nga? Kada ka ba bakit? Sugod! Sugodan tayo ni Kapitan. Ipungot-pungot tayo. Delikado dito. Sikalahan ka nuang Kyle. Di da kiramraman Uray ni Kwarog. Ipungot-pungot yung matan. Karaman dahi tayo itibasol ni Banang ka na tayo. Anay! Makalbuak! Anay ko makakarot ni kalbo! Day, apay, ano kayo adwa? Ouch! Pinungot-pungot na kami dagiti bakit ijay dayan, day. Anya? Ay, apay di mo yung bagbaga nga dagayam utang mo ijay. Kuha. Saan ka kano nakabaybayad? Basit lang, ba't? Basit. Kita am tibuko ang Kyle. Si Bintin sa langan tinabatay. Sakit di ati madanagan. Tuin ni hap sa lang tinabatin. Na. Jesus, kinalbudan sa patikiday kon. Pati iming ko aw. Ay, wait. Ada talo. Kuha. Sige. Ouch. Tay nakbayadan ti utang ko. Kwarog, siga ti mapan magbayad Ay, diyak kayat pa lang ti agpakita ka dagiti tattao. Bangkingan ti barbas ko aw. Na. Ay, win. Hey, gapukin ka. Nungot-pungot dak. Gapu iti utang mo banang. Kuha. Basol mo dito yan, tay. Gabukan ka. Nadadaal ti Mr. Suabe a barbas ka. Kuha. Ala, sikat ti mapanagbayad. And makisarita ka itinasaya at kadakwada. Sige, intay. Barito yang, apay anak kapayong ka. Mapanak man ijay laod, maray. Tamapanak agbayad iti utang kaw. Ay nasayahat mo, tamapan ka agbayad. Inikanak ni Badong kaw iti pagbayad kaw. Ni Maribanang, kalablabas na dito tersinak. Apay, sa dino ti papanan na. Mapan kano matagbayad iti utang na ijay daya. Ay sambutek man. Tagkuyog kami amapan agbayad. Ay nasayahat no masambot mo. Nalaing kan, tapno maabutam ni Maribanang. Jahin ni Antibanang aw. Mapaano nagbayad iti utang na ijay daya.
Ay bayam, kapno makabayadan. Nay, nadamat kadwa na magmagnanggal. Ay, ninanam ato yung dadya. Aywan. Ay, mapanmot siguro agbayad Nagbayad dan kadagiti utang da. Kunak no saan ka masangputan dito'y balay ba daw? Tapayasan, papanak kumangay. Nakabayad akong iti utang ka. Nasayat mo dukas ta. Inak nga ron naglutaw. Nakaluto akaon. Mga talangay. Ay na, ay nagsayatan. Kasta kumakanayon. Liklikam nga minong, ti uminom iti arak. Kitsi ka, liklikam mo tayo, ti umanutang dita. Sakti ka siya, dinang randa. Tadi ka mo't makabaybayad. Nakabayad akon. Iso nga awanon ti pagdanagam. Manipod ita. Agbalbaliwtan ba daw? Ay na, tatabadong. Liklikam nga minen ti arak. Ket da kayo mat nanabanang kan nanatuyang, di liplipatan ti agbayad iti utang nyo. Ti utang ket nasken abayadan. Ala sigay! Dedon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Teng-Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawad, manu amin da ito'y lakaw. Apay, gatangam amin. Gulpi ko na. Nay, adun sa ti kwartam No kwarta lang akit. Naa. Tainruar mon day tawalit, mau. Aw, makitam ti karga ti walit ka o kagawad. Ne, nagado nga agpay so tinaisigpit Sagmamanungay day ta. Dito isang wanan. Sagsasangaribaw. Dito yung matakin likod na. Saglilimagasawt. Nay, nagadun ti kwartam ngay. Adong arawd. Anya ngay ti maramida kagawad. Ay kat gulpiyam nga roden aday ti lakaw. Sige. Kwinta mo numanaw. Tagulpiak amin alakaw. Saan samutan nga grunrun dadakwaraw? Jak makit kita. Nakita mo kagawad. Wan, kapitan. Imay gimatang iya tersi nakitay. Apay nga awan damot ije paradaan. Napanda siguro nagiinom kadagitipada na atanod. Ay, kasano ang makapagrundada no mabartag da? Apay naggatangan da iti arak. Ije tersinak. Linakwam iti arak ni Kwaraw. Kahit among magrundada inton rabi ay. Nagaduma nga min ti kwartana. Anya, ni Kwaraw? Ado ti kwartana? Wan, kapitan. Impakita na kanyak dagiti sagsasangaribo a kwartana. Jak amo nga ado ti kwartana. Saan mo nga amaw? Kano din na imbagbaga? Katabadaw, umay ganda, agiinom tayo. Ay, saan na nga yaban ko araw? Tanay, nakapoy ti pakinakam ko amang kontra iti panagayab mo. Umay kagitayin. Di nagbuyo din ako araw. Ay, ando ti kwartak. Iswa don tsure. Siyak, awan nga min makukwartak ko araw. So, jak kaya ti makininom. Tawan maibingay ka. Siyak ti makamong araw. Umay kagitayin. Ay, inakman biro kanda Kwaraw kanda giti tanaw. Pangbiro kam ngay kadakwada. Ay, biro kak man ida iti igigid. Kat no nagiinom dansa ka no. Iso nga raw nga nakitaan ida. Mapan mo kitaan, kat? Damagang pala agmat. Siyempre, pagawidak ida Sigurado, akas tati aramidem.
Naata diskumpiyado kan. Kaslawan pa nagtalak mo kanyak Marinteng! Handa kami dito, pare! Ha? Ayan ni Uncle ka, tataba daw. Iso tayo tamagmag na. Inayaba ko na. Ano pa yung nga inayabam? Kung tanak da ita. Inayaba nga roday. Nay, umayain. Ada kay lagayan dito yung agiinom Ay, kami pa dito, pare. Kita man dagit itanod ba? Nakanubog dami na. Ito na pandigan. Ay, sanak pa yan nabartay. Sanak pa yan nakaduma. Yung makadumdumog akaon. Mga pare, yagtugaw-kan. Aksat kayaw. Ha? Apay, anya nga agsat asasawam ko sa anak nga agsat. Ay agawid kan kwaraw. Magawidam tayo takanakam kinay. Dumog na mo tayo. Kapag na kan, pare. Makaungot ako na. Imbes nga agrondada, dahil tagin inom kan aramiden da. Saan ka din niya gungungit, pare? May kakiday ta, ginom ta. Makaungot ka talaga, nay. Nalaysat mo na. Ay, makaungot ako, nay. Pasyatan na din. Madamdamakan to niya gungit, pare. Sige ito mo dito iyo, awat mo ka. Tangada ko, nay. Ay, ramanaklaan nay. Sige, Ramanam. Balik na dito, pare. Oh. Nagasin mo. May kat nga tati ungot po dito, pare. Ay, kituang kling nga, pare. Oh. Ay, kat na nagaw. Sige man. Oh! Nya, pare. May kaday, nataungit mo. Di mo kumangamin linaklakwan ni Kwarog iti arak amaray. Nay, makaungot kakit din kanyak. Kat isula ang tilinakwak itangal daw. Ken apay ayang agong ungot ka nga main. Kita man, awan manen ni Badungkaw. Saan manen anagaway. Kat basol ko no saan anagaway. Una tay nawis ni Kwarog anapan na ginaom. Ay, sana siya ti pabasulan. Bawal kumangamin katagla ko iti arak dito kabildatan. Ay, sanak nga umanugot iti dayta apang panunutam. Kasano ti negosyo may agkan kantina wano agis store no maibawal ti aglako iti arak. Ang mga pato na umiiyak. Ay, Uston, pare. Ang Isardeng mo na ganda, tanay. Nasakitan to'y palayag ka. apay nga pagsardingin na kay rogrugik. Nasaki nga rin to'y lapayag kon, pare. Mayat gayab ti agsat maikat ti panagungat. Kanak to, magking ka, pare. Ragragsakan ti rikna. Saan ka na makaungungay? Oras noon na bartag amin ay natanod mo. Isungarod nga agkanta iti ado akanta. Maginamdag iti. Ibusan na tayo to'y arak aginulpin ni Kwaraw. Dita terstina. Kasta. Agkanta akon. Ang mga pusa, ang mga pato. Anya nga ita, duwatan amang sapsapol ka na badong mo kan ni Inteng, maray. Ay, DJ to mga may namarikwanang kag basol na. No nagiinom da, sa dino nga iti nagiinuman da. Ay, at dadalang di taig-igaid maray. Ay, kuna nga min ni Inteng amapan na biro kan ni Kwarog, ngam uray iso, mapukpukaw matan. Kuna nga min ni Badong amapan ijay bangkag ngagmula. Ngam saan meten anagaw away. Awan met ijay bangkag. Ay, pangbiro kan tangay kadakwada, maray. Adugayam ti kwarta parok. Di mo imbagbaga kanyak. Masabol ay nga ibagakan ka ang kail. Bun atawang ko kwartak. Ay, awan. Di honoraryong mungay. Ay, inala ni antim amin. Wan, taado ti bayadak nga utang. Nangag ni anti di arasahas mo ang kail. Kasla daan ti na tilapayag na. Igatang ko iti sidaon ni uncle mo. Tama di ti aldaw na no saan na makasida iti naimas. Nangag paiso ang kail. Kasta ni antim.
Ay, rumor tatapno di na mangag ti pagsaritaan da. Daw, sa dinumanan ti papananyaw, Na! aginom kayo manan. Yay! Saan kayo tumanan ang mabirukan? Yay! Dito'y tansirok ti bayabas ngagsarita. Tapno di na tamangag niyan, Tim. Nagadayo mo tanday ti pagsaritaan tangkay. Narigat no mangag amin ni Antem, ti tungtungan ta. Anya ti pagsaritaan ta. Tamasapol nga umadayo ta. Ikanak man iti kwartam. Dumawat ka matlaga ti kwarta. Awan nga ron kwartak. Mano ay ati kahit mau. Ay, day taman. Ay, day taman ti pagsuswertyan na kaanakan. Mangtad adagaos. Ibaga mo numanaw. Taitid ka. Gumatang ka manen iti arak, kwarog. Nanuwak nga dito yung nagadua kwarta kagawad. No jak matigatang iti arak. Urno nga ma. Agurnungak tao. Inton addan maaram ko abalasang. Ti pagamam kak. Agungat tumanen ni Kapitan Kanyak no lakwan ka iti arak. Saan nga gungay? Lakwan ka. Ngam di mo ibagbagakin kwa na Apay ngamin nga ibagak ngay. Nariga ti maungtan. Saan ko nga ibaga kagawad? Addan sa kwartam, inteng. Nagkunang ada kwartak. Saan ka ngamin ang matagtagarikat? Na, agululi makakaroon dilawon nakpailaan. Mano, tiintad kan ka ni Kwarog a kwarta? Ay, awan. Apay ko mga ikanak. Ay saan kan nga aglibak? Tauray adayo kayo ang nagsarita, nakitak ni inyawatan na ka iti kwarta. Nakitam? Apay, ti kunam, jak amutag sipaw. Eh, kwartak mo tiyentad na na. Ay, di ka lang mabain nga agdaw-dawat. Kasano ita? Mapanda ka di agronda, da Kwarog, ah? Ay, ako, agronda ko na. Kadno manon alawas, asaan daan agronronda? Aya, kunak man no may salaal daw, adida nagronronda. Makitam da ita. Malipatan pa yan. Tainikan na ka ni Kwarog, iti kwartab. Ada nang hold up kanyak tuyang. Anya anang hold up ngay bagbagam? Hinold up da nga raw. Talo lalaki ang nakaabungo ti rupa da. Apay ko mga hold upan da ka. Katawan mo't kwartam. Iso nga ron nga impos pundak nga hinuldap. Tanamuan da nga awan gayam kwartak. Ay, rumbang lang ngay puspunda. Tawan mo nga ron kwartam. Nga magsublidan to kanaw. Imbagam kumani kwarog ti hold upan da. Tado ti kwartana. Piniso da ita ti imbagak katakwada. Inrekomendak ni Kwarog nga hold upin da. Wan, imbag ni kwarog. Tanapuskol asag sa sangaribo ti kwartana. Apay ngay anak kabanikas kamot dito isang wana ti tersinak, maray. Makaungunga ta gayam. Sapay nagngato day tabanikas mo. Kasta talaga no makaungunga tak maray. Tapay makaungungot ka. Apay adiyo pay amaw nga addan hold upper dito'y barangay tayaw. Ha? Hold upper! Talo alalakay tinang hold up kin ni Badungkaw. Ne, nagadun ti talo alalaki? Nabigbig na ka di ida? Kasano ko maamabigbig na? Kat nakaabungo da ka nga raw. Kat manungay tinaalada ka ni Badung Mau. Awan tawan mo't kwarta ni Badungkaw. Ay, isukat ti kunak. Angam inrekomendana ni Kwarog a hold upon da. Taiso ti ado ti kwarta na. Po na yan, tanang i-rekomenda pa'y laang mat. Saan lata ko maanagtagtagarin Kasano nga no isarunuda ang mapanhold upan ni Kwaraw? Nasayat mo. Tapno saan nan nga awisan ni Badungkaw nga ginaum. Ay, Kapitan, adamot gaya mo hold upper dito barangay tayaw. Ay, adaya. Nagkunabot. Nadamag ko kin ni Marituyang. Patpatsumot dahi di ako maran. Kano naglay nga aggaramit iti istorya dahi di. How? Hinold up da kanong arod ni Kabadong. Saan da nga hinuldap? Apay, adaya kwarta na tahuldapon da. Iso nga rod nga inrekomenda na kano ni Kwarog ang mapanda hold upon. Anya? Ay, loko na ita pare ba dong? Ay, no isarunod ang hold upon ni Kwaraw. Ay, sus, nawanan ati madawat ko kwarta.
Ay, unay kamutin, paray. Makaungungot ako, day. Nay, anya ti basol ko paray. Apay nga imbagam kadagay ti hulapar nga ado ti kwarta ni Kwarog. Nay, apay makaungat ka ngay paray, kat pudnumay. Ay, nung ay hold upin da nga isaruno ni Kwarog. Ay, wala niya. Nuhulda, pinda ni Kwaraw. Awana, hindi mangilibre ka na ta. Oh, Apay ajak na panunod ay ta. Anya ngay nga rin, ti planong maramidin ita paray. Ay, hulda pa kayo ng samay. Ay, saan kami nga oldapar? tagalit kapkapan ti bulsa ni Kwarog. Ay, wala niya. Naskin ang maalata amin ang kwarta na. Nagadumang amin ang ti bulsa ni Kwaraw. Amin ang bulsa na kat adda kwarta. Why? Nasa isaya ating nga alain dami na kwarta na. Ngamdagi dyan nga oldapar, ti makala. Wala. Anyang iti makunam. Pagbingayan ta ka di dito yung kwarta ni Kwaraw. Ay, pagbingayan ka dyan. Idulin ko. Ha? Apa nga idulin mo? Pagguduan ta ki din na. Day, apay nga aglibbi-libbi ka, Kwarog. Makasangsang itagaya man tay. Taapay, makasangsangit ka. Nawanan ti kwarta. Inteng, umay ka man ditoy. Ay, nakaturugak. Iso adi nakayab-ayaban. Na, umay ka ditoy kat kasaritam ni Kwarog. Ay, nakaturugak nga ron. Kaya't mo tasyak ti umay dita. Ha? Ay, nakariingak gayam. Apay ka anakan. Awan mo tin kwarta ka pulusang kay. Ang mga no, nalipatam iti nang idulinam. Inteng, Ah. itad mo ti kwartana. Ha? Ay, Adagan ka ti kwarta kang kay. patpatsim ni Antim. Itad mo. Apay atagi ko ti saan mo ako kwa. Intaman la, alaanan ijerwar. Itad mo kunaknay. Ay, wan, itid ko ijerwar. Kasano nga adagan ka ti kwarta kang kay. Inuldap na kasama tajak na puputan. Golpe man ang tilakok nga ara, Kwarog. Saanan kagawad? Amanan kwarta. Di mo kunaan na naibus amin a kwartam. Napanmiimbang ko kini ang kalkaw. Ay, kasta aya. Nasaya at ano yung bangkuyaw. Agurnungak ka na. Uston to inton mga sawa ak. Ayun Nasaya at nga gurnong ka. Para iti masakbayaw. Ay, Kwarog! Ti kwartam, urnungam laangan para iti masakbayan. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Ay, gumatangak man iti may sabuti nga arak no adda kagawad. Ay, katadda kapitan. Mabiit laang. Adtoy. Ay, na. Ay, mutoy, ta uminom kami man iti arak. Kadwak itakat ni Pare Badong kun ni Kwaraw. Pulutan nyo nga kapitan. Mabalin ko mati agluto no kayat siyaw. Siyempre, plus ati charge ti luto na. Ay, no kasta. Ay, agpaluto akman nga ron iti pinapaitan. Ta iso ti pulutanan may. Awan urayin nyo tagluto ak. Mala. Ay, very much thank you kagawad. Tapnoy bagak kada kayaw.
Ay, nasingad kami ngagpagayam kani Apo Congressman. Ay, mayat ang arod no kastangkail. At da pag-asa da ito'y barangay tayo ang makadawat iti pagsayatan no kasanaw. Ay, totoo yan. Mamati ka! Da, Ay, sukadan tayo manday ta saritaan iti puzzle. Puzzle? Ano, burburcha? ang Ang bagla pagluluwaan. Ay, dahil tate, kayat kan ka pare badang. Di mo amuti makibagay iti istorya ti pada mataw. Ang pagbigyan ka. Anya ti puzzle mo. Gastay, alam da ito'y papel. Lukot-lukot ang analaing, pare. Galpasan na. Anyat mapasama. Kabaylak to nga isublay. Iti sigod nga itsura na. Aus! Mama! Teka. Di na kuman lang sutan pare. Mamapati ngagpaiso kan kamay. Tataba daw. Ay, agbaysa. Mamati kayo kanya ka. Parintay. Kwarag. Kabaylak to nga isubli iti sigod nga itsura na. Kunak lang aruday. Lagarod. Mutoy deta papel. Sige man nga radang kail. Lukot-lukot naman na yung bag. Kalpasan na. Itad mo kanyak. Taulitak pa yung lukutan. Pangkitan man o kabalan pa ni tata ba doon ngayon subliti sigod nga itsura na? No di na bilang maisubli iti sigod kat. Ay sus pagmultain ta iti one battle nga arakan pulutan. Yes. Wayne! Anya, kikidi na ya. Nasaya at nakita ka dito ay maribanang. Awan ka din ni Badong di tabalayaw. Day, awan ba't maray? Ay, ang mga nun na pan balay ni Guarog. Naggapuak nga rod ijay kat awan da. Nukas nga rod. Sigurado ang nagsasarak damanan atalo kada inteng ijay tersena. Anya, Ay, amumutan ti aramid da ijay atalo. Day talamapan agin inom iti arak ti aramiden da. Nukas nga agsasarak da. ay, wunan niya. Salbag da di alaklakayan. Kunana amapanla ang gumatang itinateng apang rabyan may ngamjak mat maurayan. Ay, tinasayaat. Agkuyog ta amapan ijay tersena. Takitaan taman no adda da ijay. Ita pare. Kas makita. Linukot-lukot may kadikwarog ti papel nga intid mo. Uray lalimok na. Kita man no may sublim to pa iti sigod nga itsura na. Siman. Ay, agyaman na, pare. Sige, tama pa pa iti CR. Kasapulak na ito yung papel. Ano? Ay, loko ka pare. Yay. Ay, di kagdanan. Tag gumatang ito iti arak. Ken puluta. Loko na Ay, dyan ay, tao. ay. Na may saan na tamutan. Ayan ni Inteng, marikwanang. Adda nakaibaga nga adda na kanu dito nga agbarbartag. Pudno day ka, maribanang. Kukumaray. Adda da dita. Nay. Ha. Wen nga agpaisaw. Nay, ang kail. Ha. Ang ganyan tibanang. Ay. Ay, ang mga no tugot na tayo, balunat na. Ay. Aglimangaksan ko. Ay, sus, delikado ni Antay. Ay, Salbag ka alaklakayan. Ilang mga nakgayam Kuha. Ala. Tumakder ka di tatagawid tan. Intay! Ay, namatin ko. Kung nakadi mo ibagbaga nga adak dito'y. Imbagam sa kandi antim. talaga gidi ang nakita na ka. Ay. Di kan agpabasol, Intay. Jesus. Kayat mo tabalunatan ka, Di mo kayat ti agawin, Ay. Kuha. Sige. Agawin akong banang dungo.
Bigat magaya man. Ay na. Wait. Malagip ka. Agyaman na. Tay may naksinukon ni tuyang ko ita. Nakaligtas ka. Sanda ka pinagmulta da pare inting kwaraw. Hindi malam kalman. Nakaring kamot gaya man ba daw? Ayan, jay nateng ako nam agatangam. Irwar mo na, taiso ti ilutok apamigatan ta. Ay, nalipatak matintigim matang tuyang. Day tangamin ka! Awan lakit day tagbarbar tag ti paglaingam. Nang runa no agrara na kayo kada kapitan. Ay, urayin na karod tuyang. Tamasapa ka mapan gumatang iti sidain tanatang. Alagaraw, kartingam, kitnay, awan ti mailutok amasida. Kumatangak man iti tarong, pariya, karabasa ken aramang maray. Naimbag lang nga aramidin ni tuyang ko a pinakbay. Naimas kay ti pagbay. Ayun kabadong, pudno dayta. Ken pautangan nak metay iti may sa abuti ti arak. Ta bungarag man. Ay na, bigbigat nga uminom kayo manen iti arak. Di ka kadiagda nagmaray. Bayadak tumot lang nga dagos. No da kwarta ka. Promise. Mala, won, ikan ka. Basta ika rin, bayadam tumot lang nga dagaws. Uwing ka day. Promise kunak lang aruday. Nay, si kamot gaya maribanang. Wen, mare. Imayak, taumay kuman kita ang dagiti buryas nga ilaklakom. Kastaya maray. Wen, manungay ti may sa aburyas, marituyang. No si kamaray, uray itid ko iti 5,000 ti maysa. Sige. Alaak man nga rod ti maysa. Umay to ni Inteng amangala. Sige maray, urayat nga raw ni kapitan. 5,000 a pisos amin dayta Inteng. Mapan mo dagasan ni Kwarog tailugan nyo iti tricycle na tiburyas aginatang ko ka ni Marituyang. Ayan nga ti pagmerienda mi kan ni Kwarab. Na, para mga lalaang iti buryas, masapul pa lang ada meriendayaw. Adto iti sanga gasot a pisos. Ay, nayon na mun Ay, agyaman nak sige dungaw. Ta mapanakon iti ayan ni Kwarab. Di kay agbaybayag Taado pa'y tinaskan ang maaramid ditoy. Wen kadi. Masapul nga agtaraken tamot iti baboy. Taisupay a pangalaan ta iti paggatang iti agas mo. Nasayata na ranaan kayo dito tiresina ni kagawad ko anang. Tataba daw, ang galinteng. Ay itatanaraan da kami dito tirsida. Saan kan ang makaligtas kada kami ita? Anya ti kayat mo asawon paray? Jak pa'y nalipatan ti inaramid mo kada kami kan ni Kwarog idan na minsan. Weng, Tapno amam. Iso nga ituloy mo ita ti gumatang iti arak ken pulutan. weng. Anya? Masapul amultaan da ka. Talin ang sutan na kami kan ni Kwarog. Weng, Di ko na makalisi ka, paray. weng. Ay, awan kwartak paray. Ay, anay. Tila pala ko paray. Di mo lapi ko sida. Anya ti kayo. Pairot mo no palukay. Ay, no gumatang kay ti arak ken pulutan, lukaya. Ngayon saan pairotak ti manglapigos ka? Anay. Wawawanan paray. Yes. Tila pala ko, ibatam nga ro din Kurang pa ti arak ken pulutan, pare ba daw? Bitin ti may sa abuti ti arak nga inutang mo. Iso nga, agnayon ka pa. Nupod no madla, kumpare ka. Agilibre ka pa iti may sa abuti ti arak. Basta unang galinteng. Ah. Di ka agbartag tadapay papananta. Agungat na yan tibanang. Aya. Hey. Hmm. Una yun. Ay, agsiran sa matin ni kagawad ko nang. Di niya pag-gustaw. Isardeng tayong tiyuminam. Nagrigat da asawa na. Imbag kanyak tawang payasawa. Angim. Agiray. Kura huti siya.
Mangalan tayo, babaray. Magustuhan ka. Ay, nakaturog ay. Ni parinteng kong kwaraw. Kapoy ti bartig da. Amo ka unti aramidag kadakwada. Kundaway kunday tawi. Kautek ti bulsa ti pantalon ni parinteng. Aday ta. At na kwarta na ngagpaisaw. Alay, sakto pumanaw di taoy. Angel, hindi ka di pa inausawan. Agreeing kayo na. Tainta na lang ti Buriyas, ije balay na natuyang. Agungat niyan ti Banang, no saan tama pan. Wala niya. Sige, intan ko rog. Nariga tayo no, balo na tenak ni Antem. Mano tintad ka da kayo ng ti Banang nga pagbayad iti Buriyas ni nanatuyang. 5,000 amen. Ada itu... Ha? Apa ngay? Ha? Awan beten iti bulsa ti pantalon ko ti kwarta. Ay. Hindi nakita ni Tagas na. Hawan ni nalala. Jesus, ano kasta? Sa pulintan ni pari ba daw? Ay, awan ti amok iti mapukpukaw ang kwartang paray. Pang-asim aparay. Ipudnom no si katinangala. Delikado akin ni Banang no maamuan na nga awan ti kwarta nga inted na. Sapay pagbayad ko iti burya sumit lang ka ni Marituyan. Ay, awan ti amok di tako naklangarodan paray. Jesus. Di kaya makawawat. Na, Amangan mo't no sa bahali tinakatinagan nyo iti kwarta hanggang. nga ta. Kinapudno na. Nakitak ni Kabadong a kinaut na ti bulsa ti pantalon ni Kapitan. Idi nakaturog di talamisaan. Gapo iti bartek na iti kalman, Maray. Kastagayam Ay, agyaman ak marikwanang. Ala, Inteng. Mapan mo ayaban ni Pari Badong. Taag sasango kayo. Amin ditoy. Masapol nga isubli na ti 5,000 kan ka. Takwartak dayjay. Saan mo akwarta, Inteng? Ala, isublimon ti kwarta a kinaot mo iti bulsa ni Kapitan. Amidek, siyak, tinangalay ti kwarta ni parinteng. Ay, makitam. Ay, inton kun papispisan kan. Ay, sana paray. Kasyanak Ay, di mon papispisan ni Pari Badong. Taad damot la ang basol mo, Inteng. Sige, tapno malpasan ti amin. Ited kun ti buryas ko kada kayaw maribanang, Kapitan. Agyaman kami no kasta, Marituyang. Oh, anya ngay aramida ang badaong. Agkid daw kan iti pamakawan kin ni Kapitan. Wan to yan. Paray. Pakawanan na Ikarek, dinton maulit pa. Tinaramid ko king ka. Fix man paray. Sige. Pakawanan ka, pari ba daw? Ay, agyaman na paray. Mala, umaykan, agawid tan. Mangibabain ka. Napay manin akasla kumilaw day tamatam amang kitkita dungo. What is my basol to you? Sinalbag ka alaklakayan. Amaw nga da napatag alakad yo kan ni Kwarog. Ngam napan kayo kit din naginom iti arak. Ini ba nang naera na la nagsasabat kami at talo kada Kwarog kan pari ba daw? So nangala kami met iti arak pag-iistoryaan mi kuma. Apay, masapol nga darak, tapno makapaginistorya kayo kada Kwarog kan pari Badong? Anay! Kanya kabitin, anay ko. Nakitutak pa'y. Ay, di ka agsangit! Agsubsubra ka na! Sige. Subarde nga kung nga agsangit. Inton maminsan, no amom nga adda na patag apapanam. Liklikam ti arak, Nawatam! Win. Nasayat! Anay. Iti ka nitong aramidampay. Anay.
Agsagana ka! Kanay, anay ko. Jak to nagbarbartek no ada napatag alakad ka. Anay. Kan, daawit ko akwarta. Agsingsing puitak ton. Rumbang laang. Anay ko. Tasikat ti kapitan. Ah, Naimbag ata da ni Marikwan ang anak kakita ka ni Pari Badong. ay, kwa. Tano awan, Ay. ay sayang ti 5,000 a pisos nga urnong ko. Salbag ka. Ay, Ah. Pagkasima. Ah. Hindi mo ilayat din, anay ko. Masakitan ang uray layat. Ay na, tatabadong kwarog ken Kapitan Enteng. Saan nga mi nakasapulan pa nga uminom kayo iti arak, kabayatan ti panagsasarita yo. Tapno na saya at ti panaglalangin nyo. Sigamet, Kapitan, pudno tinakuna ni Nana Banang. Adi kay agbartek no adda na patag alakad yo. Iti kasta, mailisi kayo iti pagdaksan nyo. Ala sigay! Dinon! Tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebotazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang istasyon. Agyaman kami iting kay panagdenga.